гаджеттан арарын бебит культурабытын сибилюр таптыр жон болу үндүнерден сылтан бу сака Остуоруйяларын мотивынан бу Эрбэхчэй, Уонн Сааскылаана ден музыкально-хореографический спектакли туроран бу белемнибит бу улахан үле бу бияка турбутов сенен спектакльлер бары каннык тагынатын театрга турбакка бу бебит аян тутан бебит токуйдан каччы булан бу хаңамандык спектакльлер аябыт. Бу хасын кие 5 частан Кулаковскаатынан культурады барыгыр бу премьеравыт болуга. Бу спектакль айды бит биг интернациональный бөлөктө Канада. Тох либреттатын сырыйда Николай Голь, бу Петербург улахандык биллибит музыкальный мюзикллары, ванда балеттер хореерга улахан либреттист. Музыкатын сырыйда Санкт-Петербургда консерватория учутала Воробьев Игорь Станиславович. Оттан сценографиятын, костюмнерин айда бихибебит театр көвлелер художник быт Олег Иванович Молчанов. Оттан бусака хереттен бихик кибит режиссер неринкритагы театртан Петр Скрябин, Уоннын күтүнмин турдум. Вовсенан бу театр, бу спектакль бит тох эпидем курдук сака Остуоруйяларын мотивынан бу главный ролларга биге театрга ханга келбит үңкүүттер, эдерин үңкүүттер, үңкүүлүллер, бу Виолетта Наговицына, Василий Колосов, Василий Эверстав, Сааскылаана Ржакова, Уонна элбэхтик биллер үңкүүттер, Саха Республикатын Тюлягартыга Владислав Попов, Саха Республикатын Народная Россия Тюлягартыга Дмитрий Артемьев катталлар. Спектакльнигер биге 2 тылынан биллеребит бу нучада олорга ронда сакара олорга болбакка сенен атономуктар мекердиндерден сакалы онна нучалы биллеремит бу биге элбэхтик гастролга бараганалак бут промышленный допустарка неканан бебит культурабытын бу республика кең арасымуктарга бартер биллерен андык пропагандалык хылдакпыт. Чакчыдаган оттон улахан үле ытылдыбыт, онда бер интересный спектакль турар. Ону хажа бу турорга тоох ыргаттар көр. Кихылла да мәне турор бап булла, ди. Турорга балана биге барты биллер Саха Остуоруйяларын болбакка бу хорыйын мин овсанан бу эпитим курдук Петербургтан дем болла. Бу балана мен урут куланаттак кулбустай бергенден Саха Остуоруйятын турор хыджыбытым. Олоңкотын. Турорбытым бу маннаме бу бебет мин командам дем болар. Анан балана биллер Остуоруйаны болбакка саңаны аян бу манныр дигинен манны Остуоруйден бия хакаларга хуак болла. Эрбэхчэй Сааскылаана ден неканан оголорга хангалы ханга болдун ден мит интересный болдун ден андык айбыттанан. Себота кассастагы оголор манна келехтен хөбөрүнө хайдак быгылактыга харбилин тоорохтор үңкүүнэн бардын көдөрөлдөрү боо диханылар маны истотулун кыратык сыттатын болду. Мантыка болана олаккыр оголор ден болбакка бу улаханда жоңга подростактарга но механабар улахан 9 класска оголор келбеттер болду дихандын. Ону хадлы. Чем төттәк, бестәк мин сенем кылыбыр бихер хиджарны ол кинейдән көрүгә. Төттән бехеттен бу 6-7 класс кевенер оларгадылы. Онлахан жыңга. Наха шуй хонун нахкал биккере яха бихи мактана утона жон серге тагор хомустоден бихиге эрене калабыт. Онда ханна боларны сөбиде тургенниге тек кара. Кулаковскаатынан культурада барахыр хасын 5 часка. Онан же күндү көрөчүлөр херге булакына каяндаганы сасын 5 часка эгени Кулаковская ААТЫНан кеңек кетехебит. Культура кеңеге.